Atho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega na ngikorwo ni rita riaku ria mbere gukorwo ugicemania na page ino subscribe. Turaria ndeto cia Sarafina Salim uria ni murakaru na gitumi kia marakara make ni miario yakorwo ikiario ni Gasheni ka Mugithi. Miario yaretio interview-ini imwe na Gasheni ka Mugithi ni muini tungiuga uria kuria industry ino ya uini makiria uini wa Mugithi na no tuge sauti yake ni njega na ni arakiina wega na ni etikiritwo ni fans na miario ya Gasheni ka Mugithi iria karetie ni kuga ati kangiheo microphone na kaigwo gikundi-ini kia Joyce wa mama Joyce wa Macharia na nginyagia Sarafina Salim niko kangishinda uini ucio wa Mugithi ni karonekana gukorwo keetikirite muno na Sarafina ni akinyirwo ni ndumiririo na thie mo kwa imwe nginyagia nenda-ini ciake cia ukinyaniria na andika akiuga mundu ena talent yake na we ndari na mathaa ma gucindana arauga mundu agiriire gukorwo akirutithia kiheo giake wira na uga ritwa riake ria Sarafina rikorwo rikiheo gitio. Arauga comparison is waste of energy, everyone is unique with unique talents, find your passion and do your best. I'm not in this game to compete with anyone. Na akorwo agikuote Hail the Queen na akorwo akiuga Queen Jane akorwo rest in peace. Athie na mbere gutag Nyoxx wa Katta akiuga ndagakorwo akirwo na Nyoxx wa Katta ni akorwo agicokia na Joy wa Macharia ni muini ungi wakorwo ugikinyirwo ni ndeto icio cia Gasheni ka Mugithi na akorwo akiaria kiugo nake she's not in competition with anyone na akiuga we ara work hard niguo akorwo akijibeta like as a person than ari ira na akorwo agicokiria Nyoxx wa Katta ngatho nigukorwo akimunyitirira guoko maundu maya megie uini wa Mugithi. Ni athie na mbere gutumira rwimbo rwa Queen Jane ruria rugaga tiga kwiyamba rwimbo twakorwo tugitaukwo ringi akwerekeirie gwa Gasheni. Nyoxx wa Katta ni atheria ndeto ici akiuga gutiri uria uinite na agerie gukorwo akiita ati niwe queen tondu maundu ni maingi matha ici na competition itagirire ni tigano nayo. Arauga wisdom is nothing that no one can pride themselves in being the best, especially when no exam was given out. Even during exams, some very bright students can perform poorly due to external factors that they have no control of. The day we realize that life is not a competition, then we will live and let live. Icio ni ndeto iria Nyoxx wa Katta agikorwo agicokia na nigukoretwo na ndugamano nene wetuge ahiki guku kana tumite misunderstanding. Muthenya wa ira ni kurare na misunderstanding ino yahanikire hindi ya birthday ya Joyce wa mama ni undu wakorwo ugetherio. Watch our previous video ni gukorwo ugitaukwo ni ndeto tondu makorwo magitheria what happened muthenya ucio na ni kesi irathie na mbere na tuge ni ndeto iria tukinyeire ihinda riri tuonane in our next video. Thie na mbere na gusubscribe.